Indege z'intambara zaraye zizenguruka kwa Moise Katumbi muri Katanga. Vango urugo rwa Moise Katumbi indege za helikopteri z'intambara ziri kururara hejuru. None abaturage batangiye kuvuza induru bati leta witubuza gusinzira kuko ngo ziri kugurukira hasi hejuru y'inzu za Katumbi. FDLR igizaho iri kurashya imigeri. FDLR iri guhumeka wa nyuma. FDLR imeze nk'iri gusamba. Nyuma yo gusamba rero ikabura isambira ikabona imyanya yose yayirangiranye, ibintu byose birangiriyeho, isi yishiriyeho, ibiganiro byose biri kuvuga isenyurwa ryayo, ibiki n'ibiki. Leta ya Kinshasa kubera izagaciro FDLR yifitiye igashaka kuyibundikirana ikagaragaza ko idahari, nyamara amasezerano ya Washington agashaka kuyisenya. Ubu rero FDLR ye yavuze iti aho gukomeza twibanda kuri aba bakongomani kandi nabo bari tugambanira bakagaragaza ko bashobora no kudutanga bakagira gute, twebwe icyo tudashobora kwemera nuko leta ya Kinshasa ishaka kuvuga ko tudahari. Oya, leta ya Kinshasa iri gushaka kuvuga ko tudahari ariko birangira ari ibifitemo inyungu kuko iraduprofita ikanadukoresha. Ubu rero ntabwo bikiri bya bindi by'uko leta ya Kinshasa ishaka kuvuga ngo ntiduhari kandi duhari. Twebwe FDLR turahari. Hari amakuru mwakomeje kugenda mwumva y'ifatwa rya General John Chibangu. Uyu mujenerali John Chibangu rero yari yafashwe, ndetse sinabwo yari afashwe kuko yari amaze ukwezi kose i Kinshasa, rero agiye Kinshasa, ariko noneho mu gitondo cy'ejo hashize nibwo yari yafashwe. Hari ibyo yari agiye kubazwa ariko yamaze kurekurwa. Abatekereza ko John Chibangu yaba gifunzwe. AFCM Tensiri murabizi mwese itanze ritangazo, no kuvuga ngo nyine hano muri Masisi nta kundi biri buze kugenda. AFCM Tensiri ubu ngubu muraza kumva utundi ducigiye gufata kuko iraza kujya kubizimiriza aho biri guturuka, kandi ihageze irabizimya ikabisenya ikanahafata. Ubwo kano gace bari kubitera babiturutsemo nyine ka Masisi mu itegeko mu gihe gito muraje mwumve AFCM Tensiri yagafashe. Tensiri ari maze igihe itagaba ibitero, ariko guverinoma ya Kinshasa yo umunsi w'ejo yari yasohoye itangazo ryasohowe na Sylvain Ekenge bitewe n'ukuntu ingabo z'u Burundi n'iza leta ya Kinshasa na FDLR n'abandi bakorana bari bagabye ibitero muri Minembwe, ariko baza kwicwamo cyane. Bicwamo ingabo zigera kuri 85 zo ku ruhande rw'u Burundi ndetse na Kinshasa. Byaje guteza rero ikibazo gikomeye cyane, bituma u Burundi na Kongo bifatanya mu gahinda nyine bitewe n'abantu bose bari bapfuye. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Kanongere mbasuhuza inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV. Nkuko bisanzwe, nkuko mubimenyereye, tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro cyacu. Nkuko bisanzwe tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye mu bihe bigiye bitandukanye uko tugenda tubibategurira. Jewe rero ndi Robert Sympathique Iyandemye. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro kiribuze kwibanda ku ngingo nyinshi zitandukanye. Zimwe mu ngingo turuze kwibandaho muri kino kiganiro cyacu, turibuze kugaruka kukuba imirwano yongeye kubura mu by'ukuri byanatumye AFCM 23 isohora itangazo ku bitero byagabwe na coalition ya FRDC n'abandi bose bafatanyije muri rusange. AFCM 23 kabasohoye itangazo ivuga ko itari buze gukomeza kubyihanganira. Ikindi kandi nanone ndibuze kubabwira nuko FDLR yamaze gutangaza ko itazigera imanika amaboko kizaza mu Rwanda ku mbaraga, cyangwa se ikaza mu Rwanda nyuma y'uko habayeho ibiganiro bigomba ngo guhuza abanyarwanda bose. Ibi rero ni nyuma y'uko leta ya Kinshasa yari yagiye isaba FDLR ko bagomba kumanika amaboko, barangiza bakishyikiriza amaboko y'ubuyobozi bw'inzego za leta ya Kinshasa cyangwa se ku bigo bya MONUSCO. Ariko kuri ubu ngubu rero haje kuza ubutumwa buvugwa na FDLR ko bari kujya kwitanga ingabo z'u Rwanda zikabafatira mu nzira. Leta ya Kinshasa nayo iza ibishimangira ngo nuko biri kugenda, ariko kera kabaye ahubwo FDLR igaragaje mu by'ukuri aho ihagaze n'icyatumaga ivuga ibyo yavugaga. Kumbi yo ntabwo ishaka kuza hatabaye ibiganiro ngo by'abanyarwanda ngo muri rusange. Abanyarwanda simbazi FDLR bivuga. Ikindi kandi ngo bitabye ngibyo ikaza ku mbaraga, bivuze ngo leta ya Kinshasa nona bya bindi yari yabeshye igenda ivuga yivuguruza nta birimo, ahubwo uruhande rwa FDLR rwamaze kumenyekana. Ibyo ngibyo rero nabyo turaza kubigarukaho. Indege z'intambara zaraye zizenguruka kwa Moise Katumbi muri Katanga. Indege z'intambara za leta FRDC zaraye zizenguruka urugo rwa Moise Katumbi. Nimwibuke no muri Mabondo muri Kikangati
ni iwabo wa Joseph Kabila Kabange. Ni ukuvuga ngo kwa Moise Katumbi iwabo wa Joseph Kabila Kabange ubu nonaho hose amerewe nabi. Impamvu ni iyihe? Biraza kurangira bite? Bimwe rero nababwiraga bya FDLR yagize ati nous résisterons jusqu'à ce que Kigali accepte un dialogue, affirme les FDLR. Jusqu'à ce que Kigali accepte un dialogue entre qui et qui? Ikibazo si dialogue. Abanyarwanda babayeho muri dialogue, abanyarwanda babayeho baganira, nta n'icyo abanyarwanda bari kugeraho bataganira. Mais le dialogue murimo kuvuga c'est entre qui et qui? Aho niho bihita bisobanuka. Le dialogue tout comme ça? Non. Dialogue entre qui et qui? Kuko abanyarwanda babayeho baganira, bataganira n'u Rwanda ntirwaba rugeze aho rugeze. Bataganira ntabwo u Rwanda rwaba rwarikuye mu icuraburindi rwari rumaze gushyirwamo na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. None rero ibiganiro abakoze jenoside bashobora gukangurira u Rwanda n'abanyarwanda gukora ni ibiganiro byo mu mwijima. Ibyo byo ntibyanabaho, nizere ko atari byo bavugaga, ahubwo ni ibiganiro hagati yande nande. Kuko kuri guhari kuri FDLR ni kumwe. Nimba uzi ko nta cyaha wakoze ukabarizwa muri FDLR, ukaba utarajanditse muri jenoside, ukaba utaragambaniye u Rwanda, ngwino uzajyanwe mu tobo bagukarabye mu mutwe uze muri societe nyarwanda ubakunda. Nimba uri muri FDLR uzi ko wagambaniye u Rwanda, uzi ko wakoze jenoside, uzi ko hari ikindi cyaha ukurikiranyweho, uko waza kose mbisubiremo, inzira yose wazunyuzemo uzabibazwa. C'est tout. Ubwo ibyo nabyo turaza tubirebaho. Ikindi nanone byari biteganyijwe ko kuri tariki ya 11 hari buze gusinywa amasezerano hagati ya FCM23 ndetse na leta ya Kinshasa, bikaba ari amasezerano yari yiswe un accord de la Croque à Doha. Ariko mu by'ukuri nkuko bikomeje kugenda bigaragara, ntabwo aya masezerano ashobora kudasinywa uyu munsi bitewe nuko ngo delegation ya Kinshasa ntabwo iri Doha, ngiri kugidoha ikavidoha, bari guhera muri arere tour, bari kugenda bakagaruka bakajya Washington, bakajya Brussels, bakajya Kinshasa, hose bakagenda, ngo ntabwo batuje rero kugeza ubu ngo ntabwo barasubira idoha, ntabwo bahari. Hariyo delegation ya AFC M23 kandi byari bitegerejwe ko babisinya uyu munsi. Ibyo rero byose turaza tubirebeho. Hari amakuru mwakomeje kugenda mwumva y'ifatwa rya General John Chibangu. Uyu mu General John Chibangu rero yari yafashwe, ndetse sinabwo yari afashwe kuko yari amaze ukwezi kose i Kinshasa. Yari amaze ukwezi kose i Kinshasa, yari yaragiye Kinshasa, ariko noneho mu gitondo cy'ejo hashize nibwo yari yafashwe. Hari ibyo yari agiye kubazwa ariko yamaze kurekurwa. Abatekereza ko John Chibangu yaba gifunzwe, yamaze kurekurwa kuko n'ibintu yarari gukekwaho ntabwo ari ibintu bifite bihuriye n'umutekano w'igihugu. Nabonaga hari bari kuvuga ngo yagambaniye igihugu, ngo bifite bihuriye na Masunzu. Oya, ntabwo ari byo. Uyu Chibangu ntaho bihuriye na Masunzu cyangwa se n'ibindi, ahubwo Chibangu yari afite ikibazo, hari ikirombe yasabwaga gutangaho amakuru. Bivuga ko hari ukuntu yari yarakigize iki cyangwa se bimeze bite, ariko cyari ikirombe cy'amabuye y'agaciro, ntabwo byari bifite aho bihuriye na politike. Kugeza kuri ubu ngubu rero John Chibangu uyu mujenerali akaba mu by'ukuri yamaze kurekurwa muri rusange, ntabwo afunze. Uwahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko ndetse akaba yarakoze n'indi myanya igiye itandukanye mu buyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uwo nta wundi ni Vital Kamerhe. Vital Kamerhe rero yamaze gutangaza ko yasubiye mu kazi ke yakoze igihe kirekire cyo kuba umwarimu muri kaminuza. Akaba yavuze ko ubunararibonye bwe n'ubuhanga bwe byose agiye kubihereza generation nshyashya y'urubyiruko rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuze ngo ibya politiki ashobora kuba bishingutsemo cyangwa se abivuyemo, akaba yisemo kujya gukomeza umwuga wo kwigisha kaminuza. Yagize ati j'ai décidé de partager mon intelligence, mon expérience et mes connaissances avec la nouvelle génération. Je donnerai le meilleur de moi-même en fait que cette génération soit la meilleure et qu'elle ait surmonté tous les obstacles qui freinaient encore le développement du Congo. Ibi rero bikaba byavuzwe na Vital Kamerhe. Le professeur a également exhorté la jeunesse congolaise à rejeter la haine, la jalousie et l'esprit de rivalité. Ibi byose rero ni Vital Kamerhe. Ikindi rero nababwira ni utundi duce dutandukanye AFC M23 biri kuvuga ko yafashe muri axe ya Shoga. AFC M23 a Shoga au marché et à l'antenne de Nyarushyamba.
naho kuri axe ya Ntete le M23 a pris Nyarushyamba, Nyamiyaga, les écoles adventistes et les collines de Gatuku. Muri axe ya Ruki, le M23 a capturé Ngululu après Kazinga, les habitants ont fui. Toutes les FARDC qui étaient à Nyamiyaga ont fui et arrivé à Kazinga. Les Wazalendo les ont désarmés. Muri axe ya Rwashi, le M23 a pris Borora, ils les ont bloqués à Shango. Ils ont bâti mise en déroute des forces de la PCRS dirigées par Kambuzi, Gapfumu et Kanyombya. Ibi rero muri rusange nibyo tugiye kugaruka tuganiraho mu kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Baha ikaze no muri kino kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Iki kiganiro cyacu ku buryo burambuye, reka ngihere kuri inkuru ivuga ko AFC M23 imaze gusohora itangazo ivuga ko hari ibitero bishya bya FARDC ndetse na coalition yayo byongeye kugabwa mu baturage. L'AFC M23 condamne avec la plus grande fermeté les attaques incessantes par drone menées par les forces coalisées du régime de Kinshasa. Ces agressions qui bafouaient ouvertement les engagements de cesser les faits ont une nouvelle fois pris pour cibler des populations civiles dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 novembre 2025, cette fois à Ruki, dans le territoire de Massissi. Face à cette escalade de violence et à ces crimes contre les innocents, l'AFC M23 ne se contente pas de dénoncer ces violations répétées. Notre organisation réaffirme son engagement sans faille à protéger et à défendre les civils. Lâchement pris pour cible par les forces de Kinshasa. Hano rero AFC M23 iratangaza ko ibabajwe no gutangaza ibitero by'amadrone byakozwe na coalition ya Kinshasa. Iki gitero kandi kikaba cyagabwe nyuma yo kurenga ku masezerano y'agahenge cyangwa se CCRF. Ibi bitero rero bikaba byagabwe mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuri uyu wa kabiri, mu ijoro ryo kuwa mbere tariki 10 rishyira kuwa kabiri tariki 11 2025 mu gace ka Ruki muri teritwari ya Masisi. Ibi rero ibi bitero bikaba byagaragayemo guhohotera ibyaha birimo guhohotera inzirakarengane. AFC M23 rero ikaba yatangaje ko bitayishimishije ndetse ikaba inababajwe no gutangaza yuko ibi bitero bikomeje kwisubiramo. Nyuma yo gukomeza kwisubiramo rero baratangaza ko batari bukomeze kubirebera, ko ahubwo bari buze gukora igishoboka cyose bakarinda abaturage kandi mu buryo bwihuse bakarwanya izi ngabo za Kinshasa n'abandi bose bafatanya nabo. Birumvikana rero ko mu by'ukuri ibiganiro biba biriho nk'uko tugenda tubivuga, abakaza amasezerano bakayasinya nk'uko tugenda tubivuga, ariko ukuri kuba kuri tere kuba gutandukanye n'ibiriho. Mwari mumaze igihe mutumva ibitero by'amadrone mu bice bigiye bitandukanye. Ahangaha AFC M23 rimaze igihe itagaba ibitero, ariko guverinoma ya Kinshasa yo umunsi w'ejo yari yasohoye itangazo ryasohowe na Sylvain Ekenge bitewe n'ukuntu ingabo z'u Burundi n'iza leta ya Kinshasa na FDLR n'abandi bakorana bari bagabye ibitero muri Minembwe, ariko baza kwicwamo cyane, bicwamo ingabo zigera kuri 85 zo ku ruhande rw'u Burundi ndetse na Kinshasa. Byaje guteza rero ikibazo gikomeye cyane, bituma u Burundi na Kongo bifatanya mu gahinda nyine bitewe n'abantu bose bari bapfuye mu Minembwe, ndetse byaje no gutuma batangaza ko ngo hari izindi ngabo nyinshi cyane ngo z'igihugu cy'u Burundi ngo zabaye deployed mu bice ngo bya Minembwe, ngo zikaba zagiye gutabara bagenzi babo kubera uburyo bari bagabweho ibitero na AFC M23 twirwaneho, benshi bakasiga ubuzima. Byo rero ngo byarababaje cyane, bituma ngo igihugu cy'u Burundi cyoherezayo n'izindi ngabo nyinshi. Mwari mumaze rero mutumva ibitero bya FARDC, ariko ubu ngubu kuva AFC M23 imaze kubivuga nyine buri itanze umugabo, nta kindi igiye gukora, igiye guhita yuko ibizimiriza nyine aho biri guturuka. Reka nababwire yuko amadrone yose mwari mumaze igihe mwumva yo ku ruhande rwa Kinshasa yateraga mu bice bya AFC M23, yari amadrone bari barubatse ikibuga yahagurukiragaho hariya mu gace Kanzibira. Kari gace Kanzibira ngira ngo murabizi na General Pacifique Masunzu arafunzwe, kandi biravuga ko ari mu gace ari kuzira, biravuga ko ngo yabaye akagambaniye, simbizi neza. Muri Nzibira rero buriya ni ibitero by'amadrone ku ruhande rwa Kinshasa byaturukaga, kubw'iyo mpamvu bigatuma ibyo bitero by'amadrone
byica abantu benshi ndetse bikagabwa no ku birindiro bya AFC M23. AFC M23 rero yagiye kugaba ibitero muri Nzibira ariko yigendeyeyo, yagiye kubizimiriza aho byari biri guturuka. Niyo mpamvu ibitero by'amadrone ku ruhande rwa Kongo byari byarangiye, kuko Nzibira bahise banayifata. Murabizi ko mu minsi yashize nari nababwiye yuko Nzibira AFC M23 yayifashe, ari nako nyine yari yahosheje ibitero by'amadrone. None urumva bavuye muri Nzibira bagiye muri Masisi. Urumva rero muri Masisi naho AFC M23 kuva itanze ritangazo n'abagabo itanze byuko FARDC na coalition yayo yose bajyanye amadrone noneho hehe muri Masisi. Bibikanahura n'ingabo MONUSCO zigera kuri 300 iherutse gutangaza ko yamaze gusoza amahugurwa nabo, kandi abo bose bakaba bakora nyine mu buryo bwo kugira gute bwo gukoresha iri koranabuhanga kugira ngo barwanye ababo muri AFC M23 ndetse n'abandi. Ibyo byose rero bikaza bituma nyine hahita habaho ibitero. Ariko AFC M23 murabizi mwese itanze ritangazo, ni ukuvuga ngo nyine hano muri Masisi nta kundi biri buze kugenda. AFC M23 ubu ngubu muraza kumva utundi duce igiye gufata, kuko iraza kujya kubizimiriza aho biri guturuka, kandi ihageze irabizimya ikabisenya ikanahafata. Ubwo kano gace bari kubitera babiturutsemo nyine ka Masisi, mu itegeko mu gihe gito muraje mwumve AFC M23 yagafashe. Icyo cyo mu kitege nuko bigenda nta kundi. Rero buriya muhite munamenya ko Nzibira yafashwe, kandi ari naho amadrone yarari kurasa mu bice bya AFC M23 no mu baturage irindira umutekano, niho byaturukaga. Niyo mpamvu mutari muherutse kubyumva, kuko Nzibira yavuyemo nayo madrone barabizimya byose. Ibyo rero nuko bimeze. AFC M23 kuri ubu ngubu nta kindi giye gukora. Rero ibi bitero byara bibaye muri iri joro ryakeye bishyira kuri uyu wa kabiri hano muri territoire ya Masisi muri Ruki. Nta kundi ubu ngubu yo kuva batanze itangazo gutya no kugaragaza ko hari ibitero byagabwe abaturage b'inzirakarengane, bakaba habasize ubuzima, abandi bakabakomerekera, abandi bagakurwa mu byabo. Gusa hano AFC M23 bigaragaza ko itari buze kubyicariraho, ahubwo nyuma iri buze kugira icyo ibikoraho maze ikabatabara. Ibyo ngibyo rero nuko bimeze nta kundi. Reka dukomereze kuri FDLR igizaho iri kurashya imigeri. FDLR iri guhumeka wa nyuma. FDLR imeze nk'iri gusamba. Nyuma yo gusamba rero ikabura isambira, ikabona imyanya yose yayirangiranye, ibintu byose birangiriyeho, isi yishiriyeho, ibiganiro byose biri kuvuga isenyurwa ryayo, ibiki n'ibiki. Leta ya Kinshasa kubera iz'agaciro FDLR yifitiye igashaka kuyibundikirana, ikagaragaza ko idahari, nyamara amasezerano ya Washington agashaka kuyisenya. Ubu rero FDLR yo yavuze iti aho gukomeza twibanda kuri aba bakongomani, kandi nabo bari kutugambanira bakagaragaza ko bashobora no kudutanga, bakagira gute, twebwe icyo tudashobora kwemera nuko leta ya Kinshasa ishaka kuvuga ko tudahari. Oya, leta ya Kinshasa iri gushaka kuvuga ko tudahari, ariko birangira ari ibifitemo inyungu kuko iraduprofita ikanadukoresha. Ubu rero ntabwo bikiri bya bindi by'uko leta ya Kinshasa ishaka kuvuga ngo ntiduhari kandi duhari. Twebwe FDLR turahari. Ntacyo Kinshasa itakoze kugira ngo ishake kugaragaza ko FDLR itabaho. Bajya no kuvuga ko ihari bakavuga ngo yenda ngo barashaje, ariko FDLR bo bakaza bakavuga toya twebwe turahari kandi turi ready. Uko kwivuguruza hagati ya Kinshasa na FDLR kutumvikana kwabo kutavuga ururimi rumwe ukabyibazaho, nuko iteka ryose Kinshasa ishaka guprofita FDLR. Aho ibihe bigeze rero FDLR yavumbuye ko Kinshasa ishaka kuyigambanira ikazayitanga, kuko Kinshasa ninananirwa kuyirwanya hazajya ingabo zihuriweho zo kurwanya FDLR. Bivuze ngo izo ngabo nizijyaho zihuriweho, kandi n'abandi bagiye bafite amakuru y'ubutasi. Nk'u Rwanda rufite amakuru y'ubutasi ku bijyanye na FDLR, n'abandi bafite amakuru y'ubutasi ku bijyanye na FDLR, na Kongo kandi ifite amakuru ko ayo makuru azwi, uburyo babashyize mu gisirikare, mu zindi nzego, uburyo aribo batoza b'ingabo n'ibindi n'ibindi. Ibyo byose birazwi. Kinshasa rero igashaka gukomeza kubakoresha gutyo kuko niyo isumbirijwe nibo bajya imbere. Ariko FDLR nayo ikabona uko Kinshasa iri kubakoresha n'amasezerano iri kugenda isinya, byose ni ibyo kurangiza FDLR. FDLR rero niko kuva mu kavumo ikava mu myobo, ikavuga iti ariko nubwo Kinshasa ishaka kugaragaza ko tudahari, oya twebwe turahari. Ahubwo kuba duhari twebwe ibyo dushaka nibi. Munibuke ko Tshisekedi yatangaje ko umuntu wese uzaba ufite umugambi wo guhungabanya u Rwanda no gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda azamufasha. Ariko kuki iyo bigeze kuri FDLR
yijijisha cyangwa akajijisha, agashaka kuvuga ko badahari ariko bo bakaza bakavuga ko bahari. Ni ukuvuga ngo imvugo ya Tshisekedi, imvugo ya leta ya Kinshasa kuri FDLR, ntabwo FDLR zikiri kuyibonamo inyungu, kuko ni imvugo ziyitaba mu nkiko, ni imvugo ziyitaba mu masezerano, ni imvugo zituma igomba gusenywa, ni imvugo ziyitererana, kuko Kongo iragaragaza kwiyubaka nka Kongo kandi yubatswe nk'abakongomani, ariko mu mizo ya mbere igashaka kwifashisha FDLR. FDLR nayo iri gushaka kwereka Kinshasa ko mu by'ukuri yamaze kubona ibanga rya Kinshasa. FDLR iri kwereka Kinshasa ko yayivumbuye. Mu kwereka Kinshasa ko yayivumbuye rero biri kugenda bite? Nta kindi kiri kubaho, ni uko Kinshasa iri gushaka kuzinzika FDLR iguhita ibyutsa umutwe. Kinshasa yarabanje yatangaza ngo FDLR nimanika amaboko yishyikirize inzego z'ubuyobozi za leta ya Kinshasa cyangwa se yishyikirize MONUSCO. Bukeye kabiri FDLR itanga itangazo iravuga ngo iri kujya kwishyikiriza MONUSCO n'ingabo z'u Rwanda zikayihagarika. Ndetse Sylvain Ekenge, umuvugizi w'igisirikare cya Kinshasa, nawe abisohora mu itangazo aravuga ngo abantu bo muri FDLR twasabye kumanika intwaro bakishyikiriza MONUSCO cyangwa ubuyobozi bwa leta, bari kujya kubikora, ingabo z'u Rwanda ngo zikabafatira mu nzira ku butaka bwa Kongo. Bukeye FDLR bandikira Amerika, sinzi ibyo bayandikiraga basaba. None icyo gihe bandikaga basaba ngo barashaka kuzataha mu buryo bwiyubashye mu kinyabupfura nk'abantu nyine ngo bari hanze, simbizi. Noneho ubu ngubu banditse basaba ngo ubu turahari, tugomba kuza ku mututu w'imbunda cyangwa se tukaza habayeho ibiganiro bigomba guhuza abanyarwanda bose. Iyo ni FDLR. Icyambere, abanyarwanda babayeho bubatse u Rwanda biciye mu kuganira. Ngira ngo murabizi inama y'umushyikirano, murabizi izindi nama zigenda ziba, umwiherero w'abayobozi, ibyo byose murabizi, inama zigenda zikorwa, inama z'inzego zitandukanye, inama z'urubyiruko, izo zose zigenda ziba dialogue. Abanyarwanda bagenda baganira kugira ngo bahurize hamwe uburyo u Rwanda rugomba kubakwa. Yewe ni nayo mpamvu murubona gutya, cyangwa mwebwe FDLR niyo mpamvu murwumva mutyo, uko murwumva ku ruhando rw'isi u Rwanda, niyo mpamvu rwose murwumva mutyo. Njyewe najyaga nibaza impamvu iyo umuntu ari kuvuga neza u Rwanda, abantu baza muri commentaire igitero cya mbere bavuga bakavuga ngo wowe wishwe n'inzara, ngo ubwo bugambo uri kuvuga ngo ntiwavuze kurusha runaka. Naho nkibaza impamvu ikintu cya mbere batekereza abantu bo muri FDLR iyo uri kuvuga neza u Rwanda, nkibaza impamvu ikintu batekerezaho ari inda, kikanyobera. Naho kumbi bo kubera ko abantu babavugira bose ari abo baba bishyuye, bazi yuko n'u Rwanda ngo iyo uri kuvuga neza u Rwanda ngo uba ufite ngo imyanya y'ubuyobozi uri gushaka, ngo ari inda nini ngo uri kugukoresha, ngo ushaka ngo ibyo kurya ushonje. Ese burya umuntu uvugira u Rwanda nuko aba ashonje cyangwa ngira ngo nuko abahaze? Ngira ngo nuko abahaze kandi ameze neza, afite n'umutekano, ari mu Rwanda nyine ameze neza, azi n'ibyo avuga kandi abibona. Ariko burya iyo mutekereje cyangwa mugahita mutangaza ko umuntu uri kuvugira u Rwanda ari gukoreshwa n'inda, mpita nanjye numva burya icyo muvuga, mpita njyumva neza. Icyo ushatse gusobanura mba njyumva, mba njyumva neza burya. Uvugira neza u Rwanda n'inda iba iri kumukoresha. Naho se uvugira neza FDLR we aba ari gukoreshwa n'iki? Abashaka we gusenya u Rwanda. Ngaho nimutekereze, uvugira u Rwanda aba ari gukoreshwa n'inda, uvugira FDLR we abagamije gusenya u Rwanda, ngo no gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda no kugarura amoko mu Rwanda. We nicyo ngicyo uvugira FDLR, nicyo ngicyo abagamije, no kongera kuza gukora jenoside mu Rwanda, ibintu bidashoboka, abantu murota ku manywa. Erega twamaze kubimenya, byose bishingiye ku kuba mwari mwaracuritse Bibiliya. Siko bimeze se? Doke mugafata abanyarwanda mukabagira iminyago mukoresheje ijambo ngo ry'Imana mwacuritse, mukababwira ngo igihe kizagera ngo turaje tugende tubohora u Rwanda, Imana yaravuze yaragennye, igihe niki bizacamo na n'ubu ngubu nirwo rupfu bapfuye, nirwo rupfu mubishe, niko namwe murangiye. Icyo u Rwanda rwose rubayeho, abanyarwanda baraganira,
mu biganiro bya buri munsi ubuzima bw'igihugu abanyarwanda babuganiraho. Ubu noneho turi muri NST2, National Strategy for Transformation 2. Iya mbere yararangiye muri manda yashize, ubu turi muri NST2. Ingamba z'uburyo u Rwanda rugomba gutezwa imbere n'ibikorwa byakorewe imbere mu gihugu bikozwe n'abanyarwanda. Accountability ikaba intwaro aho buri muntu wese abazwa ibyo yakoze. Rwose nta gishya cy'ibiganiro FDLR yazana mu Rwanda, ntacyo mbona. Deja ibyo biganiro nka FDLR, mwebwe abagize FDLR mwenyine, ni mugende mubanze hagati yanyu, entre vous, mugende basi mubanze muganire, basi mwumvikane, muhurize ku gitekerezo kimwe. Vous les FDLR, only les FDLR, seulement vous, basi mwebwe FDLR muhurize ku gitekerezo kimwe. Uri muretse kuvuga ngo FDLR ngo muzaza ku mututu w'imbunda, imyaka ibaye 31. Turacyategereje turebe. None hariko iki ngicyo ndumva mwaba mukeretse cyo, kuko mwakigerageje inshuro nyinshi. Ahubwo basi dialogue entre vous les FDLR, none muhurize ku apana bibiri, kamwe gusa, uburyo muzakura ubutegetsi bw'u Rwanda. Mwebwe basi mugihurizeho, ikindi munagihurizaho muri FDLR mwese. Mugende mugire ibiganiro. Abirucuru ntibumvikana n'abari Burundi, abari Burundi ntibumvikana n'abari mu Bubiligi, abari mu Bubiligi ntibumvikana n'abari South Africa, abari South Africa ntibumvikana n'abari Canada, abari Canada ntibumvikana n'abari mu Bufaransa. Ahubwo mukeneye ibiganiro entre vous les FDLR. Noneho basi ibyo biganiro kandi ntibizajya kurangira mutarabona ko bidashoboka. Basi nimutangira kwegerana mukora ibiganiro, muzatizanya ibitekerezo, mwibukiranya atari ko rero wowe niwe promoteur wa genocide. Basi muzahita muheraho. Undi nambwira atari ko rero nawe niwe promoteur wo kugambanira ubutegetsi buriho. Muzagenda muhuriza aho ngaho. Noneho undi nawe mumubwira uti ariko nawe buriya ibuka ibyaha wakoreye mu Rwanda, dore wasize waranakatiwe. Ubwo nawe ugomba kugira uko witwara, nubwo nawe wari umwe mu bari ku ngoma. Basi mugende mwicare. Sinumvisha ariko warisho mwakoze. Mugende mwicare, mwicarane na Jaliki, abanze babwira uruhare rwa papa we sasa Gitera promoteur. Noneho mubiganeho neza, mugiraho muhuriza nk'aba FDLR. Nimumara kugiraho muhuriza rero, muzanasobanukirwa bo muri bo. Nimumara gusobanukirwa bo muri bo, kubera yuko mwese u Rwanda mwasize nta numwe wakwibuka inzira imujyana iwabo, bitewe n'uko u Rwanda rwahindutse mu buryo bw'iterambere. Mu mwese ba FDLR nta numwe uretse kubafata bakabatengata nk'abatwaye sinzi, bakagenda kureka dore iwanyu hari mu yiye commune, bakakuyobora bavuga ati do humura rwose ndiyukanje dore hari hano. Wagira amahirwe ukabona igisigisigi nka commune y'iwanyu yarabaye nk'ibiro by'umurenge cyangwa akagari, ugahita wibuka ukavuga tuzi ko ariho. Ibyo ngibyo rwose niko kuri, kuko ubu kugira ngo wibuke iwanyu no kugutengatira bya mikuku mwari muzi ye byabishanga. U Rwanda rugezaho gutunganya ibishanga papa, ibishanga. Ahubwo muzaze rwose mwirebera aho bageze batunganya ibishanga. U Rwanda rugezaho gutunganya ibishanga, bikajya byinjiza amafaranga, ibisigaye abaturage bakabihinga, bakeza imyaka, bakashora ku isoko, bakiteza imbere. FDLR rero rwose pe, muzaza ku mututu w'imbunda cyangwa ibiganiro hagati yande nandi, cyo mugende mu cyature. Kuko niba ari ibiganiro hagati y'abagize FDLR, ahubwo ndibaza impamvu mutabikora buri gitondo, buri joro, buri manywa, ngo mube muri mu biganiro nk'aba FDLR, kugira ngo erega muzungurana ibitekerezo, niho muzaboneraho mwibeshye, uko muzajya mugenda mwicara muganira. Kuba namwe mutaganira ngo mwigire mwubwo bupfu aribwo mwita ubumwe hagati yanyu hirya, nicyo kibabera ikibazo. Na ibyo byanyu amatangazo buno ebana musigare harya kuri YouTube no ku mpapuro, ubu ngubu niho ibintu bisigaye. Wapi mwarabibonye ko na Kongo yatangiye kubarekura, yabarekuye hariya, yabarekuye kuko ibintu Tshisekedi yabyishoyemo atazi ko bizarangira. None namwe mwatangiye kumumuvumbura, ari kuvuga ko mudahari muti turahari. Nta kundi bigiye kugenda rero.
ni ukwihangana kuko FDLR hagati yanyu, FDLR abayigize bose hagati yabo bakeneye ibiganiro, bakeneye ibiganiro. Nibamara kwikorana ibiganiro nk'abagize FDLR bazibonamo ikibazo bifitemo, nibamara kukibonamo bazabona uko bakoshereje u Rwanda, nibamara kubibona uzi ko ntacyo yishinja azataha, nuko FDLR izarangira. Nabo ku mututu w'imbunda inwehe, abatekereza ibiganiro inwehe, nta kirimo, nta kizavamo, niko kuri. Ibi rero by'amatangazo byo nta kibazo, amatangazo mukomeze muyandike. Ese iyo mwandika harya mwandikira bande bya bindi mwita communauté internationale. Communauté internationale yonyine ubwo yabagize umutwe w'iterabwoba. Ubundi kirazira kikanaziririzwa nk'abantu bafite amaraso, abantu bakoze jenoside. Impamvu ijwi ryabo ryumvikanira ku rupapuro muzi ari yihe? Nuko nyine bo nta jwi ry'umunwa bafite. Ubu none ni ukuvugisha ikaramu n'urupapuro. Bizatanga iki? Ntacyo rwose. Ibyo ngibyo rero ni ibyo ngibyo. Ibi ngibyo bavuga ngo nous résisterons jusqu'à ce que Kigali accepte un dialogue. Vous résisterez jusqu'à ce que quand est-ce que Kigali accepteront les dialogues? Je ne sais pas. Ni ryari kuko ngenda ndabumva yego muzaresista. Donc ni nka bavuze ngo tuzihangana kugeza igihe Kigali izemera ibiganiro. Bivuze ngo niyo yaba mu 2900 muzihangana. Okay. Gusa mwebwe muzihangana nka FDLR ariko ntimuzihanganirwa nka FDLR. Impamvu mutazihanganirwa nuko leta ya Kinshasa itegetswe kubatsinsura kugira ngo amasezerano ya Washington agira agaciro, bizanahesha ibya Doha gusinywa. Leta ya Kinshasa yo itegetswe kubatsinsura. Donc vous résisterez muri hehese ntiyazaba ari ku butaka bwa Kongo, kuko ngo nibemerera kuguma aho ngaho muri mukagirira iyo resistance muvuga, ubwo Kongo nayo izaba itari kubahiriza ibikubiye mu masezerano ya Washington yo gusenya FDLR. Icyo si ikibazo cy'u Rwanda rero, icyo si ikibazo cyande nande, icyo ni ikibazo cya iyo FDLR, icyo ni ikibazo cya Kongo. Icyo cyo ngewe nuko nguko na cyumvikana. Ikindi nababwira nanone kandebe indege z'intambara zaraye zizenguruka kwa Moise Katumbi muri Katanga. Vango urugo rwa Moise Katumbi indege za helikopteri z'intambara ziri kururara hejuru, none abaturage batangiye kuvuza induru bati leta witubuza gusinzira kuko ngo ziri kugurukira hasi hejuru y'inzu za Katumbi. Rero abaturage bari kurara badasinziriye, izo ndege ziri gusakuza, abaturage bakajya mu mihanda bati mwatubabariye. Nababwiye ko ibice bya Lubumbashi na Katanga nyine aho ngaho uturutse za Kisangani harimo ibibazo byinshi cyane, harimo amabariyeri menshi cyane, harimo imikwabo iteye ubwoba. Maze nk'ibyumweru 2 mbibabwira ibyo bintu. Hariya naho hari kwikangwa ko ngo uwo bita umwanzi ngashobora kuba yaragezeyo. None urumva ngo abantu bo kwa Moise Katumbi ngo biri kuvuga yuko ngo bashobora kugenda bakajya gusanga ngo AFC M23 ngo bagakorana nayo. Icyo ni cyitwazo cya leta ya Kinshasa FARDC. Izo ndege rero ziri kurara zivuza induru zisakuriza abo baturage, sinzi ibyo bari kurinda, sinzi ibyo bari gushaka. Ubwo amaherezo nyine tuzagenda tuyamenya. Ikindi kandi mbabwire ko no mu gace ka Mabondo muri Kinga Kati aho umuryango wa Joseph Kabila Kabange n'ahantu afite akantu yagize nka parike, hari ibikorwa by'ubukerarugendo hanasurwa n'abantu benshi bakayidagadurira, naho hamaze kugotwa n'igisirikare cya Kongo, kandi naho ni muri za Katanga. Urumva ko rero aba bantu bamerewe nabi
ndetse ni ibyo kwitondera cyane, ariko binagaragaze ko na leta ya Kinshasa nayo ubwayo ifite ubwoba. Ese amaherezo araba yahe kuri iyi leta ya Kinshasa ikomeje kugaragaza ubwoba? Urumva uko bari kwiruka inyuma Joseph Kabila Kabange, ni nako bari inyuma nanone ya Moise Katumbi. Niki kiri gutuma Kinshasa yiruka inyuma ya Moise Katumbi? Ibyo nabyo biraza kumenyekana vuba. Ese Kinshasa na AFC M23 ko bari bafite gusinya amasezerano yitwa Rakroko adoha uyu munsi ko bitabaye bigishoboka? Impamvu rero nuko ngo delegation ya Kinshasa ntabwo irahagera, ngiri kuhagera ikajya Washington, ikava Washington ikagaruka Kinshasa. Nibyo bibereyemo kugeza kuri uyu munota, ntabwo bari idoha. Urumva ko rero nta wamenya impamvu, ariko biraza gukomeza gusubirwaho. Gusa bitarenze tariki 13 aya masezerano ya Doha agomba kuba yavuyemo. Aya mbere rero yari businywe uyu munsi tariki 11, ubwo Kinshasa reka abantu bitege ko iri buze nayo kubisinya. Vital Kamerhe rero yamaze gutangaza ko yasubiye mu mwuga we w'ubwarimu. Yavuze ko ubwenge bwe bunararibonye afite n'ibindi byinshi agiye kubihereza urubyiruko rw'ahazaza rwa Kongo kugira ngo ruzabashe kwifatira ibyemezo. J'ai décidé de partager mon intelligence, mon expérience et mes connaissances avec la nouvelle génération. Je donnerai le meilleur de moi-même afin que cette génération soit la meilleure et que surmonter sur les obstacles qui freinent encore le développement du Congo. Rero agiye gufata ubumenyi bwe, ubunararibonye bwe ndetse n'ibindi byose azi akabereza urubyiruko rwa Kongo rw'ejo hazaza. Akaba ko rero byose azabikora kugira ngo afashe urubyiruko mu kuzakora ibikorwa byo kurwanya ibibuza iterambere rya Kongo gukomeza kubaho. Iterambere rya Kongo rikaba ngo rigomba gukomeza. Naho General John Chibangu ntabwo rero agifunzwe. mu by'ukuri yari yahamagajwe, yari amaze ukwezi kose i Kinshasa, ariko mu gitondo cy'ejo hashize nibwo yari yahamagajwe n'inzego zibishinzwe. Hari ibijyanye n'ikirombe rero yitirirwaga cyangwa se yavugwagamo, akaba ari byo yagombaga kubazwa. Bavugaga ko ngo hari aho bihuriye n'ubugambanyi. Oya, ntaho bihuriye n'ubugambanyi. Avuga ko hari aho byari bihuriye na General Masunzu n'itabwa muri yombi rye. Oya, ntaho bihuriye. Byari ibintu bifite aho bihuriye n'ikirombe cy'amabuye y'agaciro, ariko kuri ubu ngubu rwose yamaze kurekurwa. Tugana ku musozo rero, hari uduce dutandukanye AFC M23 yakomeje gufata muri axe ya Shoga. AFC M23 yamaze gufata agace ka Shoga kuri ahitwa kuri antene ya Nyarushyamba. Muri Ntete M23 yafashe Nyarushyamba, Nyamiyaga ahari amashuri y'abadivantiste ndetse n'imisozi ya Gatuku. Naho muri axe ya Ruki AFC M23 yafashe agace ka Ngururu hirya ya Kazinga aho abaturage bari bamaze guhunga. FRDC rero bari baraho ngaho muri Nyamiyaga bahunze bajya ahitwa Kazinga ndetse na Wazalendo bari bahari bakaba bambuwe intwaro. Axe ya Rwashi AFC M23 yafashe agace ka Burora ndetse bafunga n'agace ka Shyango. Kuri ubu ngubu rero abarwanyi bose bari bahari bakaba bari bayobowe n'abitwa ba Kambuzi, Gipfumu ndetse na Kanyombya bo muri APCRS. Bose rero bakaba bamaze kuhava muri rusange. Reka rero mbashimire cyane n'inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV. Tugeze ku musozo w'iki kiganiro cyacu, reka mbashimire cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka, reka tujye kubategura n'ibindi biganiro biragenda bageraho mu kanya gakurikira. Ndabashimiye cyane, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Ngewe nari Robert Sympathique Iyandemye. Asante sana.